COVID-19 ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯊꯣꯔꯥꯏꯖꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯄꯤ ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯝ. ꯈꯧꯇꯦꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯄꯤ.ꯖꯤ. ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟꯗ ꯊꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯅꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 105ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 82ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2ꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯁꯤꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 10 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 962 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 35,300ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ꯫ ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯉꯟꯕꯝ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯕꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯇꯤ.ꯍꯩꯆ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ, ꯑꯦꯜ. ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ, ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ, एन. कायसी, लोसी डिखो, वी. हंखालियन, नेमचा किपजेन अमसुंग टी.एच. राधेश्यामने। कर्फ्यू मनुंग एसेंशियल सर्विसेस अमसुंग ऑथराइज्ड ओइबा मियोइसिंग नत्तना प्रजा मियाम मपानदा थोकपिगनो हाइना डीजीपी एल.एम. खौटेना स्टेट असिगी मियामदा अपील तौरक्ली। स्टेट असिदे कोविड-19 न मरम ओइरगा लेंगाक अमदी मसिगी मरी लेनबा लोइशंगसिंग मपुंग ओइना मणिपुर पुलिस न लौखटलिबा लेना असिदगी ngakthoknaba पाइखटलिबा थबक थौरमसिंग पल्लदुना डीजीपी न मखा ताना हाई कोविड-19 कोरोना वायरस तगी ngakthoknaba सेंट्रल अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट न स्टेप कया लेप्तना लौखटली। मसिगी मनुंग चन्ना स्टेट असिदसु कर्फ्यू लाउथोख्रे। कोविड-19 हाइरिबा लेना असि मखा ताना पाक सन्ना संदोरक्तनबा सेंट्रल अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट न पीबा गाइडलाइंस सिंग असि स्ट्रिक्टली फॉलो तौबिनबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट के माइकेदगी स्टेट असिगी मियामदा अपील तौजरी। स्टेट असिदा लेरिबा मियामना लेंगांगना पीबा मतमगे मनुंगदा एसेंशियल आइटम अमदी चाना थंगनबा पोटलम सिंग लेबा तारबसु इमुंग अमदगी मी अमदगी हेना थोकपिगनो अमसुंग गाड़ी सिजिनबिगनो। ग्रोसरी शॉप अमसुंग फार्मेसी सिंगदगी पोचै हिदाक लेबदा मी यामना पुनसिनबिगनो। क्यू लेपा मतमदा लापना लापना लेदुना सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली मेंटेन तौबियो। रिलीजियस प्लेसेस हाइबदी टेंपल, चर्च, मॉक्स न चिंगवा सिंगदसु मियाम पुनबिदनबा अपील तौरक्ली। करिगुंबा कर्फ्यू असिबु थुगाइदुना लंबी सोरोक्ता मियाम पुनबा मरम लेतना गाड़ी थौबा चटपा थेंगनरबदी पुलिस डिपार्टमेंट नसु लोगी मतुंग इना मतिक चाबा एक्शन लौखटकनी हाइबा वाफम थमलक्ली। स्टेट गवर्नमेंट नसु मपानदगी लाकपा मियोय कया क्वारंटीन सेंटर्स सिंग हांगदोक्तुना लाइना असि मखा ताना संदोक्तनबा अकनबा चेक्शन थौरांग लौखटली। स्टेट गवर्नमेंट ना लौखटलकलिबा प्रिवेंटिव मेजर्स मयामसी लौखटपदा मियामना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट बु मतेंग पांगबियो। करिगुंबा कर्फ्यू असिबु थुगाइदुना लंबी सड़कता मियाम पुनबा मरम लेतना गाड़ी थौबा चटपा थेंगनरबदी पुलिस डिपार्टमेंट नसु लॉगी मतुंगिना मतिक चाबा एक्शन लौखटकनी। जेनिम्सटा पी.जी. तमलिबा महैरोय अहुम क्वारंटीन द थमलगनी हाइबा पाउ ताबदा डॉक्टर अमदी नर्स याउना मेडिकल इंस्टीट्यूट असिगी स्टाफ सिंगी खुथांगदा कोरोना वायरस संतोकलगद्रा हाइना मियामने मिपाइनबा फाउरिबा असि मिपाइनिंगाई ओइदे हाइना जेनिम्स की माइकेदगी थमलकली।
Hiram asida paudam ama. Manipur corona virus na mi ama leire haiba pau tabadagi Manipur miyamna health sector thabak tawriba maroina doctor amadi nurse singbu kogi yumda halakpa amadi lekai changpu matamda makoina su mahik asi purakadra haibagi chingnabul leiringai tonga kyama sandoklingai chira asida kogi Janims ki PG tawriba doctor ahumsu quarantine da thamkhre haibagi pau taba sida miyamna hena tongan ba wahang kyama lakli adubu hauji mak Janims tagi phangba pau gi matungina हारिबा डॉक्टर अहुम असी जेनिम्स की आइसोलेशन वार्ड लेरिबा कोरोना वायरस ना पॉजिटिव ओइरबा मियोय असिगा सोंग समनरुबा अमदी आइसोलेशन वार्ड चंगुबने चंगबा अमता लेति हाइबा खंगबा ngamle मखोय अहुम असी जेनिम्स ता पीजी तगुन लेबने अदुगा हारिबा पीजी की महिरोय अहुम असी महिरोय अमना चंडीगढ़ दगिनी अमना आंध्र प्रदेश दगिनी अदुगा अमना तमिलनाडु दगिनी अदुगा हौखिबा मार्च तांग मरीदा बिसखा हारिबा खोगी सर्जरी दा पीजी तौरिबा महिरोय असि चंडीगढ़ चलुबनी अदुगा मार्च तांग कुनगा मरीदा इम्फाल दा योरखिबनी सर्जरी दा मसु पीजी तौरिबा रामजी हारिबा महिरोय असिसु हौखिबा मार्च तांग तरागा मरीदा महाकी पोंगफम मोइरिबा आंध्र प्रदेश की गुंटूर दा चलुबनी अदुगा मार्च तांग कुनगा हुमदोइदा इम्फाल योरखिबनी अदुगा मेडिसिन दा पीजी तौरिबा पिंटो हारिबा मियोय असिसु हारिबा महिरोय असिसु हौखिबा मार्च की तांग तरागा निपानदा मयुमदा चलुरबा मतुंगदा मार्च तांग कुनगा मरीदा इम्फालदा योरखिबनी मखोय अहुमक इम्फालदा योगलबा मतुंगदा सेक्शन थरंग लखोट पोइना जेनिम्स की अथॉरिटीना क्वारंटाइन थमनबा वारेप लौखिबनी नकल अमरोमदा ICMR की गाइडलाइंस मतुंगिना खोगी इंटरस्टेट लाकपा सिंगदी क्वारंटाइन थमद्रबसु करिसु काइबा लेति हाइबा लेरगसु जेनिम्सना हौजिक ओइरिबा लेबाकी फिबम असिदा सेक्शन थोरांग लौबोइना मागी मयुमदा चलुबा हाइबदी इंडियागी तोवान लमसिंग चलुबा महिरोय अहुम मदु क्वारंटाइन सेंटर दा थमनबगी वारेपसे लौदुना तोवान मफम सिंगदा मखोय अहुम असि क्वारंटाइन तौदुना थमली हाइबनी पीजी तौरिबा डॉक्टर अहुमक हाइरिबा खोगी हॉस्पिटल असिदा मही तमलगसु हौजिमक कोरोना वायरस नारिबा कोगी मियोय असिगा समरुबा लेते आइसोलेशन वार्ड चलुबा लेते मखोय असि सेक्शन थोरांग लौबोइना क्वारंटाइन थम्बनी अदुगा हौजिक फावबरसु मखोय अहुमदगी सिम्पटोम अमता उबु फंगदे हाइना जेनिम्स की अथॉरिटीना फोंगदोरकले नकल अमरोमदा हौजिक फावबदा जेनिम्सता कोरोना वायरस की टेस्ट तौखिबसि मियोय कुंथ्रा सुखरे मियोय कुंथ्रा असि मनुंगदा तांग कुनगा मरीदा पॉजिटिव ओइखिबा अदुनतना अतोप मियोय अमता पॉजिटिव ओइबगी पाउ लेत्रि अदुगा ngasi nungdang waram फावबदा मियोय मापन अमगी टेस्ट की रिजल्ट फंगनी हाबिगी पाउसु जेनिम्स की थमलकली मखा ताबा अपडेट सिंग मतम की मियाम पौरमजगे हौजिकी रोंदी कैमरा पर्सन एल कबिगलोना पौरमजरीबा आई खितमयुम प्रेमचांद इम्पैक्ट न्यूज इम्फाल Kaching District Surveillance Officer Kaching District ki oina home quarantine tauba mioi chamri ga manga ge manungda mioi humudra mathoi di matam loikre kwaidagi chingnaba mioi ani na lengak na hangba quarantine center da makhata na observation chathari haina district asigi surveillance officer Dr. Ilangbam Kiran na phone torakle hiramasi matang de impact news ta Dr. Kiran na makhata na haikibada Manipur da COVID-19 dagi lokat pachexil thaurang gi manung da district atai dagi Kaching district na quarantine tawbagi thabak asi ihan hana paikhatke district asigi oina mapalam da chatluba mioi khudingmak ningthina data lokhatuna rapid response team nipan na masa gi mayom da chatuna home quarantine tawba haurakibani masigi manung da mioi humudra mathoina quarantine tawbagi matam loikre aduga lemhauriba mioi chahum kunthra mari asigi manungda chamaga manga amana chingnaba leibadagi ahenba mityeng changli loina na mioi ani amana lengak na hangadaba quarantine center ahomgi manungda ahanba oina thabak tawba hauriba umathel da leiba JNV da observation chathari lemhauriba quarantine center ani asesu Kachinggi kha Manipur college amadi sugnugi CHC da hangnaba thorang tawduna thamli haiki अदुगा ngasi phawda 14 days se complete oikraba akoigi home quarantine to thamba ka akoi case se 71 case ngasi akoi bosin gare aduga remaining lemori ba posin je akoi hoji under surveillance ta koi lairi aduga highly suspected case haidana Maharashtra dai lakpa Kerala dai lakpa akoi case sing je punna 107 case lai haiba 107 case sing akoi hena emphasis piraga makoi da maram di kaino hamta Maharashtra no Kerala dai hoji mochi yamna phajna case kano to bolna moji ne hena akoi emphasis pirakanda asli lakpa mi singduna amukena akoina nongmada yam akoina under surveillance tori anirakumbadi home quarantine lai mi sing akoina contact toroga makoi kamai tori improvement lai bra kai problem lai har akoina yenga thambani
NFSA gi beneficiaries sing nataba miyam da su cheng lem na yengani haina lengak na lauthokrabasu wafam asiga mari leinaba lengak ki order amata CAF and PD department ta yoraklamdre mafam kaya da NFSA gi beneficiaries sing gi phangpham thokpa cheng phangdabadagi penadre NFSA gi beneficiary nataba miyam gi cheng aduna karamba matamda karamna pigadabano haibagi achabu wahang amaleidi hiramasida impact news ki paudamama कोरोना वायरस मरम ओरगा इंडिया पुमदा नमित कुन माथोइनी लॉकडाउन लौथोखिबा अमदि हारिबा लॉकडाउन असे लौथोक्त्रिङाइदा मणिपुरदा कर्फ्यू थमखिबा अमदि मदुगी मतुंग तारकदा लॉकडाउन अमुक मखाताना इंडिया पुम चनखिबा असिगा मरिलेना मणिपुर लेंगांगना मणिपुर मियामगी चाना थकनबगी दमक्ता नप्सागी एप्रिल थागे चेंग असे फ्रीदा हाइबदि पैसा तिंगदबिदा लेमना येंथोलकनी हाइना मियामदा लौथोखि अदुबु हारिबा नप्सागी एप्रिल थागे चेंग असे बेनिफिशरी खक नत्तबिदा कार्ड पाइदब कांगबुसु चेंग पीगनी चेंग येनगनी हना लेंगांगा लौथोखरबसु हारिबु वाफम असी ngasi फावबा केफ एंड पीडी डिपार्टमेंट दा ऑर्डर ओइना लाक्ट्री हाइबसि ngasi खंगमंगमले ngasi इंपैक्ट न्यूज का केफ एंड पीडी डिपार्टमेंट गी डायरेक्टर का वरि सानबा मतमदा वाफम असी खंगमंगम खिबनी अदुगा नाकल अमरोमदा हौजी हौजिमक मणिपुरदा लेरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफुमक्ता अयाबना चेंग असी चिंब हौनखरे हाइबगी पाव अमसु डायरेक्टर की माइकेदगी थमलकली नप्सागी मखादा एप्रिल थागी पीगदोरिबा चेंग असी बेनिफिशरी सिंगदा हानदगी हौना फंगगा लाकपा चेंग चांग अदुमक पीगदबनी मसदगी खाइदोकलगा कार्ड पाइदब मियोसिंगदा पीगदब नते हाइबसी मसु डिपार्टमेंट की माइकेदगी थमलकली कार्ड होल्डर सिंग अदुगा एवाई कार्ड पाइबसिंगसे मसी मखोइना हाना फंगलिबा चिंग दुम फंगदोरिब्रा नत्रगना मयामगी ओइना फ्री द पुलअप हंदकी लॉकडाउन से मरिना येनी हाइबसे मसी कनोगी मयामगी ओइना दि फ्री द लाकपगी से अखोइ ऑर्डर थोलक्त्रिबा अदु ngai ministry dagi ngai aduga akoi ki NFSA gi se April gi di akoi free da ojing piri o April gi free da piri se ada card holder sing je makoi gi hana phangi ba chang du dagi tana phangdori da hana gi phangom thokudum phangida hana gi phangom thokuda dum phangi odi card pai da bu yam leibani na adu dagi ma gi market da phangda bani na akoi gi situation gi dum matung ina akoi gi yana ba gi matung ina card pai da bu dum akoi pull up hoina machi chamin rate hairaga handaraga yen baso adum yaurangani madu department dagi de koina adumaina yelo di haide department dagi oina di sumaina yengadawni mayamda haibadi hanagi card holder dagi kaktharaga yengadawni haibasi madi laiteba adudi laite april tha da mayam pumbagi oina free da yelo haibase masi card pai da basing di kya kg kya phangbagi card pai da basing di akoi da yelo haibagi di order laite akoi na hoje card pai ba khitangi ni free da hoje akoi yeli okay कार्ड पाइरबा ममांगदगी हौना चेंग लौदोन लागलबा मियामगी फंफम तोकपा चेंग अदुदगी कक्थटलगा हाइबदी मदुदगी हंथना पीरगा लेमहौरिबा चेंग सिंग अदु अतोपा कार्ड पाइरबा सिंगदा पीगनी हाइबगी वफम लाकपा ngasi मफम कयादा चेंग लौबो लाखिबा मियामना इरांग होरखिबा मदि मसागी फंफम थोकपा मखोगी चेंगी चांग अदु पियु हाइबगी वक्त कया अमा लागली लेबा के असुक लुरबा तंजा असिदा असिगुम्बा पाउ फाउना हौदबा अमदि मियामदा हेना अवावा पीगदबा मानबा थवों कयासी मखाताना सुम चथरगदी कोरोना वायरस कमरेलेना चंखलकपा लेंगाकी थौरांगसिंगदा मियामना थाजदबगी वफम अमा लाकपा यारे कैमरा पर्सन एल कबिगलोना पामजरी बाई खिचमयम प्रेमचांद इंपैक्ट न्यूज इम्फाल इम्फाल ईस्ट लमलाई मनुंग चनबा यांगंग पोकपी कैथेल द मफम अदुगी मियामना अयुक अंगनबदा चाना थंगनबगी पोलम सिंग लेनखि पुंग खरा कर्फ्यू हेक कोमथोकपगा मियामना कैथेल अदु द थोगलक्तुना दुकान ममांगदा पोचै लेबा फंगनररोय हाइबगी मतागोम परिंग लेप्तुना लेनखि दुकान हेक हांगबगा मियाम अदुना पोट लेनखि दुकान सिंगनसु मी अमममदा चेंग केजी 10 हवाई केजी अमा आलू केजी मखाइदगी हेना लेहनखिदे कैथेल अदुदा हांगलिबा दुकान सिंगदसु चेंग हवाई आलू थुमना चिंगबा पोटलम अयाम्बा लैसिलक्तरे हाइरि पामदबा थोगदोक थोक्तनबा अयुक अंगनबदगी दुकान हांगद्रिङेदा सौंबुंग डीसी केएसएस रेनुना लुचिंगदुना यांगंगपोकपी पुलिस स्टेशन की पर्सनल सिंगना दुकान लोन्ड्री फावबा ngaksenखि लॉकडाउन मनुंगदा मियामगी नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोटलम सिंग लैननबा ngasi अयुक पुंग 6 तगी 13 फावबा थोबाल डिस्ट्रिक्ट कर्फ्यू कोमथोखि कर्फ्यू कोमथोकलिङै मनुंगदा मियामना थोरक्तुना नोंगमगी तंगाई फद्रबा पोटलम कया लैनखि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिशियल
ट्रैफिक पुलिस समदे थौबाल पुलिस की टीम यावना कैथेल सिंह द पोचै लैब लाकनखिबा मियाम अदु कोविड-19 दगी ngakthoknaba cheksilna ngaksenki थौबाल दा मियोय सिंहना सोशल डिस्टेंसिंग थमदुना पोचै लैनखि कंज्यूमर क्लब मोरे ना मोरे द पोचै योलिब सिंहबु पोचै ममल हेनै योलहन खिद्रे मोरे टाउन द कर्फ्यू कोमथोक ट्रबसु ग्रोसरी फार्मेसी न चिंगबो मरु एबा पोचै योनब सिंह थोंग हांगनखि मफम अदुगी मियामना पोट लैब लाकपदा मोरे कंज्यूमर क्लब की कांगबु अमसुंग मोरे पुलिस के एडिशनल एसपी अमित सिंह न लुचिंगबा कांगबुना मियोय सिंह अदुबु मीटर अममम लाप न लेफलगा पोट लैहनखि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दसु कोविड-19 की चेक्सल थौरंग लोखटपो ओइना मतम अमदा मियोय अममम खक्तमक मार्क्स उपगा चंगहनखि जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट दसु कोविड-19 दगी ngakthoknaba lengakna laukthokkiba कर्फ्यू की ममी चाउना ताखी तंगाई फदब नतना लंबी दा मी चटपगी चांग यामना हंथखी मियोय अयाम युमदगी मपान थोकनखिदे अदुमोइनमक एसेंशियल सर्विस टी महौसागो मथौ तौखि जिरीबामदा मियामना इसिंगी अवाब लैरिबा सिंग कोकननब डिस्ट्रिक्ट असिगी पीएसईडी ना मफम मफम द चतुना इसिंग येनबगी थबक चथखि जिरीबामदा हांगबा अचौबा होलसेल दुकान सिंग पोट लोइखिबा याउनरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी अइबा चेरोल याउद्रबदी जिरीघाट पुलिस ना सिलचर द पोट लौबा चलहंद्रे हाइना दुकान मपु सिंगना फोंदोरखली हिरमसिगी मतंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी मीटिंग चंगबियो हाइना होलसेल दुकान मपु सिंगना आपिल तौरखली कोविड-19 मरम ओइरगा चाना थंगनब पोटलम सिंह फंगदबगी अवाबा मायोकनरिबा मियामदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई अमदी फवेबी एंटरप्राइजेस लंगटबाल कुंजा अनि नखुतसमनरगा ngasi ऑर्गेनिक की ओइबा मनामसिंग कया मियामदा फंगनख्रे लुब अनीना मनामसिंग फंगनख्रबा मफम सिंह अदुदी पैरागन क्लब खुराइटिन सिट रोड सोशल स्टैंडर्ड क्लब सलानथोंग हॉकी यूनियन ग्राउंड लाइरिक यंबम लेकाई अमदी हेंजुनहा यूथ ऑर्गेनाइजेशन लाइरिक यंबम ममांग लेकाई न कोनबा मफम सिंगदनी हाइरि हारिबा खोंथांग असि कैथेल द पोचै लेबदमी क्रिक क्रिक इनबगी चांग हंथा हंदुना कोरोना वायरस लाइचतगी ngakthoknabagi पाइखतपने हयेंसु खुराई अमसुंग सोइबम लेकाई द मनामसिंग कया मियाम द फंगनगनी हाइरि बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस बियरर सिंह ओइबा इमरजेंसी मीटिंग अमंग सिंह द्यापा टुथेक लेबा ऑल पार्टी हेड ऑफिस द पांगथोक्तना कोविड-19 की मतंग द खनख्रे मिफमदुना डिस्ट्रिक्ट तरानिथोय की मथौ तौगदबा स्टेट ऑफिस बियरर सिंह खनखि मिफमदुदा माइक सिजनदुना मियाम द पाक्तकनना वायरस असि की मतंग द अवेयरनेस पीबा मरोइना सोशल डिस्टेंसिंग की मतंग द सोशल मीडिया अमदी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की खुथांग द मियाम द खंगनबा बुट खुदिंगमक्तगी कार्यकर्ता मंगा मंगा खंगतुना चेंग केजी मंगा अमदी हवाई केजी अमा येंथोखनबा लोइनना चेंग हवाई येंथोकु मतमदा अरानबा पांबई सिजनबा यादनबा वीडियो कवरेज तोहनबा स्टेट लेवल कमिटी अनि सेमदुना मियाम गी दमक लौखटपा थबक सिंह कुपने येंगसिलहनबा अमदी पुंग कुनमरी मथौ तौगदबा कंट्रोल रूम हांगबा असना चिंगबा वाफम सिंगदा अमता ओइना यानखि कंट्रोल रूम अदुगी नंबर ना 7005 33396 अतोपा अमना 9612686110 9612499989 अमदी 8974679117 द मियामना कॉल तौबिनबा खंगहलकली सीपीआई मणिपुर स्टेट के सेक्रेटरी ओरिबा एल सतिन कुमार ने कोविड-19 थेंगनबा इंडिया लेंगांग ने लुपा करोड़ लाख अमग लिसिंग हुंबुद्रा के पैकेज लाउथोकलिबा असि सौगतली यामद्रबदा स्टेट अमद लुपा करोड़ लिसिंग कुंदगी तादना काइथोकपियो हाइरकली सतिन कुमार ने मखाताना हेल्थ केयर गे सेंफम हेंगलहलु जनधन अमदी बीपीएल गे कार्ड होल्डर पाइबा बेनिफिशियरी सिंग लुपा लिसिंग मंगा मंगा मसागे अकाउंट हापियो बीपीएल APL की कार्ड होल्डर सिंगदा था अनि लेमना चेंग फंगहलु हाइबो वाफम याउना वाफम कया लेंगाक्ते डिमांड तौरकली
ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯗꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ BPL APL ꯂꯦꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯆꯪꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯟ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯟꯇꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 14,464 ꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5.5 ꯔꯣꯝꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯜꯍꯥꯖ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯁꯌꯤꯗ ꯑꯍꯃꯗꯅ ꯋꯥꯆꯦꯐꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 12ꯅꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯃꯥꯖ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯁꯤꯌꯧꯅ ꯀꯟꯅ ꯅꯃꯥꯖꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯤꯌꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯂꯃꯥ ꯀꯥꯕꯤꯔꯤꯟꯁꯤꯡꯅ ꯖꯃꯥꯠ ꯁꯣꯟꯗꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯂꯝꯖꯥꯎꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯜꯂꯥ ꯃꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯃꯥꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯥ ꯏꯁꯇꯤꯒꯐꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯑꯁꯤꯕꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯜꯂꯥꯗ ꯃꯥꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯥ ꯏꯁꯇꯤꯒꯐꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯖꯃꯤꯌꯥꯇꯨꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯔꯣꯏꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ COVID-19 ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ क्वारंटीन सेंटरसिंग अवाट लेरिबसिंग अथुबद मेंखटपा हेल्प लाइन की टेलीफोन नंबर मतम चाना लोखथनबा PDS की पोटलमसिंग अवाट लेतना मियाम द फंगहनबियु इसिंग अवाबा मायोकनरिबा असि कोंगननबा होटनबियु PHC CHC न चिंगबा हॉस्पिटल सिंगदा लोक लाइहौना चिंगबा COVID-19 गा हाइफेट मानबा लायोंग सिंग हॉस्पिटल द लाइंग दबा हाना येंसिनबिदबा न चिंगबा लेरिबा अहोबा कया असिगी मतंगदा लेंगांग न मिटिंग चंगबियु हाइना चेरोलसना मखातारी COVID-19 हाइदिबा लेना असिदगी ngaktoknaba haiduna Manipur lengakna Manipur pumba curfew lauthokraba matung curfew manungda niyom kaina gari thauduna lakpa singi gari police na phajankhre police na gari phajanba aduda miyam na gari phajanba yaroi haiduna police tamna lakhi tungda Singjamai police station ge OC Sanjoy na miyam ga wari sanaduna leina asigi ngaktoknana ba pautak piraba matung miyam sing adu mayum da halankhre Sanjoy na makhatana hai COVID-19 laina asidagi ngaktoknaba lengakna paikhalakliba thorang sing asi miyam na su ngakna chatpiyo loinana maram chadana miyam na lambi da thokpagi mahut lengakna piriba matam asi faubadi yum da lengdana leibiyo haiki Nakalamuram da curfew manung da Imphal West District Commando gi OCP achobana luchingba kangbu amana mafam da gari thauduna lakpa miyoi sing da laina asidagi ngaktoknaba pautak kaya piki अना ये यावगी अखोई ऑर्डर थोरप मतुंगिना अखोई अदुम येंगी मागी किंदरगा हॉस्पिटल चटकदोबा अदुगी फायर ब्रिगेड की चटकदोबा हेल्थ की चटकदोबा होजो होजो फाइनेंशियल ईयर की GAD की अदुगा सेक्रेटरी सर्विस की चटकदोबा सिंगदो अखोई अदुम कोमथोई अदु नतना थोइना बन येंगबा थोलकपगुंबा अखोई की मेतै मिचागे हौनबी बन येंगबा थोलकपा हानगी कटु येंगबा थोलकपा अदुगी हाइनबिदो अदु यादेदो उन्नबगी एक्सरसाइज समखंगने अखोइना तौरिसि Patang size break kamalogzage break matung da India da coronavirus na sihan kiba mi gi masing kun yo kiba gi pau amadi Manipur amasung maling tongan bai pau sing puduna laksage impact news with yang taduna lebio
where your dreams will get wings. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Maitram. Excellence in education. Ma'am, amukan na taram nok jari. Bulletin asiki makata ba pau ma'am dapizari. India dangasi coronavirus positive oiba case Janipan humpu humdoi yaukre masigi manung da miyoi nifu taret na mireibak machani hairi. Virus asina miyoi kun sihankre. Panbaya bamana virus asidagi ngakthoknaba Prime Minister Narendra Modi na April 13 fauba leibag asi lockdown lauthokrabani. Maharashtra da miyoi mari amadi Gujarat da miyoi ahum nauna sihankhe. Karnataka da miyoi ani, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Punjab, Delhi, West Bengal, Jammu and Kashmir, amadi Himachal Pradesh da miyoi amamam sihankhe. Leibag da COVID-19 active oiba case chatruk nifu oiri amadi miyoi humputaruk na pharaga discharge tawkhre hairi. Nakalam ramda malimgi oina coronavirus case lak manga lising kontra taruka chamri yankai mari sukre virus asidagi laikidaba masingna miyoi lising kunmariga chamat tarani thoini amadi miyoi lak ama lising kunmariga chahom marfudra mangana recover tawkhre hairi. USA na China amadi Italy dagi hengat khiduna malem gi khwaidagi yamna COVID-19 gi confirmed case label lebag oikre. USA da miyoi lising marfu manga chatret ki mathakta positive oire. Miyoi lising ama chanipan gi mathakta sihankre. Amaromda laina asina ihan hana chaitheng pikiba China da miyoi lising marfu mathoi chahum gi mathakta positive oikre. Miyoi lising ahum chani gi mathakta sihankre. Amaromda miyoi lising nipan chani gi mathakta siduna Italy na laichat asidagi mi khwaidagi yamna sikhiba leibag oire. Miyoi lising marfu chamnga gi mathakta positive ohenkre. Malim gi sakti leraba lebak singi manung chaliba United Kingdom gi Prime Minister Boris Johnson su COVID-19 na positive oikre. Boris Johnson masa sagalakpa amadi lok khuba tawrakpadagi ngasi test tawrabada COVID-19 na positive oire habasi khangkhibani. Hauze Prime Minister asi mahaki mayomda self isolation tawduna laikre. Panbeyai British ki Prince Charles su chatliba Mars tha asigi kunmanga da COVID-19 na positive oire haiba khangkhrabani. Hauze farbada UK gi oina laina asina miyoi lising taramathoi chatruk yankai nipan nahankre aduga miyoi chamnga humudra nipan na laina asina sihankre hairi. COVID-19 thengnana bachathaba public curfew manungda pukham tengkot thilliba mapan gi lamchat sajat adu iramda Manipur dasu pusilaknaba honariba asi lephandrabadi Manipur gi masagi national character da chauna akaiba pirakpagi oithokpa leire haina lona thingkrabala holof kharagi apunba lof korkom na phongdorakli korkom na thadorokpa cherolamada lengakna matik painanaba power struggle honariba miyoi khuzok kharana iramdamgi Laikai Kunaigi Chanakanglon Amadi Maromdom Lepagi Saktam Lezerambadu Chauna Manghanaba Honarakpana COVID-19 Gumba Laichat Asi Tengnabada Kam Tengna Wahangadori. COVID-19 Tengnaba Hibasi Manipuri Kunaida Watuna Ladiba Healthcare Facilities Singifibum Asi Kangna Chatpana Miam Nalaina Asidagi Kanjabangamgani Hairakli. Protection and Preservation Committee Manipur PPCM na COVID-19 thengnabada mateng oinanaba miyamgi mateng pangnanaba makhoigi member nifuna saba task force ama semkre PPCM gi oina semliba task force ase lengakna karigumba mathau tare haidaklabadi pungpham ama hektada mateng pigani hairakli Laikai nasu COVID-19 asidagi ngakthoknaba honabada laikai gi lambi thingzinbiribasi tawbiganu wakhal tana leibinaba club amadi organization singi mafamda pauzelakli Lenga ki maike degi lokhalakli bathabak thoram singda miyam na su tengbang biduna laina asidagi ngak thokna ba hona bada thodang lomina si haiba wafam su thamlakli Hojik maru oina akhoi hojiki am luruba tanja sida akhoi Manipur lenga na Manipur gi awaba si ubiri hairaga Manipur miyam gi damakta
ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯅꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ कोरोना वायरस न मरम ओरगा स्टेट पुब कर्फ्यू थमजनखिबा असिदा लिलोंग केंद्र gi miyam na emergency gi anaba sing yaurakpa matam da chathok chasin tawbada mateng oinana ba haiduna social worker yumkhaibam antas khana lilong da leba nur hospital research institute ta ambulance sama mateng tawkre ambulance asida emergency gi anaba sing lemna chathok chasin tawba yahangadori ngasi achamba thoram amada lilong da leba nur hospital research institute ki authority da yumkhaibam antas khana ambulance adu khutsinakhi thoram adu da lilong police station officer in charge oinam azid anjaman gi coordinator alhas muhammad mohiuddin yauna miyoi kayana saruk yakhi ambulance asi lilong police station amadi anjaman da paw pibiraga sizinaba yagani hairi Manipur da Turel Singh si imai khangsilak labasu water tanker sing na miyam da ising phanghananabagi damakta loba lakpa sing dadi ising pinanaba thaurang tawduna lady haidana water supply maintenance division 2 gi executive engineer L Iris na phongdorakli lamdam asida ising phangdabagi awaba mayok nariba asiga mari lenana PHCD na paikhalakliba thaurang singi matangda impact news ka akhanana unaba amada wafam asi phongdokhibani Unabaduda Iris na makatana hai Turelgi ising kangsilaklabasu PHCD department na miyam da ising panghanana bakkan na honari lamdam asigi miyam na ising phangdabagi awaba mayok nariba asi lengak na lum na lawi miyam na marang kai na ising phangnana bagi damakta water tanker sing na ising loba lakpa matamda ising pinanaba thaurang tawri loinana lamdam asigi miyam na covid-19 laina asidagi ngak thoknaba haiduna lambi tingliba asi miyam gi thabak tawriba sing asigi khanduna thingbi gano haiki Kairao SCG MLA Rameshwar gi mitiyang makhada kiam gai maning lekai amasung awang lekai da leiba miyam da cheng yen thokre cheng yen thokpagi thoram adu youth popular club kiam gai na sinduna pangthokhibani kiam gai awang lekai da leiba youth popular club ta pangthokhiba thoram adu da lekai ani asigi club ki volunteer singna yumthong chatret nifurom da cheng yen thokhi Nakalamrom da ILU LMIC amasung YDCC club na sinduna Kairao bitragi area sing Kairao Lairembi, Kairao Makhalekai, Mayai Lekai, amasung Kairao Kunogi Yumthong da Chatuna, Cheng Kezi, Ahum dagi mga fawa yen thoki. Ketrigao SCG MLA N Indrazit na maruiba thongdang loduna mahaki mitiyang makhada Ketrigao SC na konba mafam sing da Cheng yen thokre. Cheng yen thokpagi thoramadu malim sinda thungna santorokliba COVID-19 gi laitet asina state asida pirakliba chaitheng asi thengnanaba Manipur lengak na paikhatliba thabak thoram sing asigi saruk ama oina state asigi Chief Minister Nongthombam Biren gi mityeng makhada Khetrigao ACG MLA N Indrazit na maruiba thongdang loduna yen thokhibani Nakalamram da COVID-19 dagi ngak thoknaba amadi checksel thorang lokhatpagi saruk ama oina AC asina konba area singda fogging kapthokpagi thabak su paikhatkre Makatana tonga-tongan ba team sing khaidokna AC asigi manung da leiba mafam sing da su kapthokna ba thabak thoram sing paikhat lagani hairi Langthabal Kendra Gataina Basamuro awang Dalaiba Yanglem Sagai gi Yung Kuntra Henbada Wangoi Kendra gi MLA Oinam Lukoina Cheng Yen Thokre Coronavirus Namaram Oraga curfew Thamzan Kibada Chana Thangna Bagi Awaba Mayok Nariba Yanglem Sagai Dalaiba Yumthong Kuntra da MLA Oinam Lukoi ki Mityang Makhada Cheng Kezi Tara Pikhi Ngasi Samuro awang lekai da leiba Human Resource Development Organization ge sanglenda achamba thora mamaga loina na cheng sing asi khunja sing da khutsina khibani
Lockdown manungda Manipur lengakna miyam da lemna ching piba hobagi sarugama oina Thawal district da su yenthokre. Thawal Municipal Council Ward number 13 gi manung da leiba miyam da ching yenthoki. Voter amada ching kezi manga gi chang da yenthoki. Republican Party of India RPI Athawale Manipur State Committee gi President Maheshwar Thaunhaujam gi meeting makhada ngasi kai samthong kendra gi manung chana leiriba ward number 12 amadi 13 da coronavirus tagi ngakthoknaba tilhat hidak kapthokre ngarang dagi hauna chatharakpa thoram asigi makha tarakpo oina ngasi Maheshwar Thaunhaujam masa yauna kai samthong kendra gi ward number 12 amadi 13 da leiriba lerak khulak sing tilhat hidak spray season aduna kapthokhi Government na shutdown lokthor ibase yamna phaba khongthang ni yamna tangai phadraba khoigi coronavirus sida ngakthoknaba haitare yumda lehelaga panthon da bida shutdown tawra ibase yamna mathau tai adubu nomagi chara talaga chajariba daily wages khoigi labor sing sigidi yamna wari haibase pau tajare aduga kesamthong kendra gi oinasu adugi matik waba citizen leire haibase yamna tajare aduna lariba concern authority na chingda yenba da su khoigi initial needs yenba matamda na department yenba matamda yarigi handaki matang sida di paisa lobi daba khoigi free da yen atopa khoi kendra mayam su yen thoi haibagi pau tajare atopa kendra na yelaga khoi kendra ke doinga moidoino aduna concern department library mayamna khoi mayam gi se khanbiraga paisa logdabida mayam gi essential needs mayam se especially for the daily wage labor sing sigi azanta phanganinge adu siti phangdragadi kamai tawgani haidi hoji sida koina ke samthong kendra se koi farm tawraga tharaga koi chani haibasu leiba nate mayam se yatuki mati wanare haibase mayam se khangbiyo khangsu khangbiramani leiriba department na free oina handaki matang situation se yam panic orabanina amta free oina yentho aninge COVID-19 laina asidagi ngakthoknaba haiduna Imphal East District Commando amasung Sahu Navyuvak Sangh ka kutsamnaduna Manipuri gi akoibada hidak kapthokre hidak kapthokpa aduga mari lenana Imphal East District Commando gi second OC Rajib Nahai COVID-19 laina asidagi ngakthoknaba lenga khaktama ngaiduna leiba matam oidre Laina asidagi ngakthoknaba lengakna paikhalakliba thorang asibu miyamna su saruk yabiduna yumdagi mapal thokpiganu loinana mapalamda chaluba mahairoi sing amasung atop miyoi singna lengakta paupibiduna laina asidagi ngakthoknanaba hotnamina si haiki Singjamai Kendra gi MLA su oiriba Manipur Legislative Assembly gi Speaker Yumnam Khemchan amadi Ward number 16 Corporator Thokchom Eliza gi mityeng makhada Kendra sigi mafam kayada coronavirus tagi ngakthoknaba tilhat hidak kapthokre ngasi Singjamai Kendra gi manung chana Ward 16 na koliba mafam singda Model Club chinga makha gi volunteers singna tilhat hidak kapthokhi volunteers singna miyam da face mask su lemne yenthokhi Coronavirus tagging ngakthoknaba nongmaibunggi akoibada sodium hypochlorite bleaching powder amadi phenyl nongmaibung chakpram leirak development committee na konba mafam singda chaithokre khongthang asi Eastern Student Club nongmaibunggi makhada nongmaibung chakpram leirak development committee amadi ex councillor Khetrimayum Umesh na khutsamnaraga chathakibani luhonglaba nupi amabu blackmail tawrubada chenabani haiba Jenims ke senior surgeon amasung mahaki driver judicial magistrate first class Imphal West to the puthokre thawdo asada chenabani haiba mioi ani adu wangkhai yonglan leirak Dr. P Kiran chahi nifu apopa brazamani amasung chairel makhale kaidagi S Norel chahi kunmari apopa S Laishangni Namtak tawba asiga mari leinana victim oiriba nupi asigi imung manungna Nambol police ta wakalakpadagi Dr. P Kiran Nambol police na fagat khibani Kiran bu faraba matung court ta puthoktuna numit tarani police custody remand lawthakraba matung makha na ngasi amuk court ta puthoklakhibani thogdo asida chenaramba yai haiduna makha mahaki driver S Norel ngarang Nambol police na fagat khibani faraba mioi ani ase numit marini makha na wahang pauhang tongnanaba police custody da remand lawthakre haidi
United Kuki Liberation Front UKLF linkhatkibagi chahi kunmanga surakpagal loinana ngasi lubasigi silver jubilee gi thoram pangthokre hairi lubasina makhoi gi lam amuk hana restore tawnana bahotna bada lepalitana makhoi gi lanjang changsinaba lub asigi lanmi singda appeal torakli labukta tingba maigi HT line that thenglubadagi Rims Hospital da laikanaba ngamdana mioi ama laikhidre hairi laikhidraba mioi adu Imphal West District ki mayang Imphal Police Station na konba mayang Imphal Chabung Company dagi Janambam Dhananjoy Singh chahi kunmathoi apokpa munal kawi Impact News na fangba pauda thogdo asi ngasi ayok pung 10 rom taba matamda thokibani hairi laikhidraba Dhananjoy da labuktagi Sazik Fanduna Mayumda Halakpa Matamda Labukta Tingba Maigi HT line da Makutna Tinglubani Hairi. Dhananjoy Labukta Tadana Labor Laikai Aduki Miyamna Tengnarakpadagi Rims Hospital da Pukalaktuna Laikana Kibani Hairi. Togdog Asigi Matang da Laiki Draba Dhananjoy ki Imung Manung na Fungdorakpada, Togliba Togdog Asigi Matang da Lengagna Tizin Biduna, Achumba Putopio, Electricity Department ki Muir Singna. Maigi thabak tawbada niyom chumna tobiyu loinana labukta maigi line puriba sing asi makhatana pubige hairabadi wangna pubiyu haiki labukta sajik phan ma zatpada sajik du puro lakda IST tara da khiat laga makhutna mai chingma ma tara du khunna lamba phang bajane ado phosal moi mam thon bagi mafam mathak tu ka khalaga lakhuda theng ho ra nangak dadi masigi thabak che amona thok tanawa khara wang na sekwe oina ajana ningina sem sarwa adu ai Arab the bulletin asigi headlines amuhna myam da thamsari COVID-19 thengnaba amasung chana thangnaba amadi atai potlam sing panghanabagi baikhatliba thabak sing yengsinaba chief minister N Birena minister Tarabu district in charge oina hapkre Curfew manung the essential services amasung authorized tribe miyoi sing natana praja miyam mapanda thokpi gano haina DGP LM Khautina state asigi miyam da appeal torakli Jenims ta PG tamliba mahiroi ahum quarantine da thamlagani haibagi pau tabada doctor nurse amade staff sindagi coronavirus santoraklagadra haina miyam ne mipainariba asi mipainingai oide haina Jenims ki maike dagi thamlakli Kakching district ki oina home quarantine tauba miyoi chamri ga manga gi manung da miyoi humudra mathoi ki matam loire khwaidagi chingnaba miyoi ani na lengak na hangba quarantine center da makata no observation chathari India da coronavirus na sian kiba mi gi masing kun yokre positive hoiba mi gi masing na chanipan humpu humdoi yokre Amasung USA da miyoi listing marfu manga chatret ki mathakta positive oire China amadi Italy dagi hengat kidna malim gi khwaidagi yamna COVID-19 gi confirm case level leba USA na oire